dan wisudawati Madrasah Sanawiyah Jumala Amal tahun pelajaran 2018-2019. 100. Ananda Afra Hafizah binti Saifuddin, daerah asal PD. 101. Ananda Aini Nadirah binti Dr. Andes Bakhtiar, daerah asal PD. 102. Ananda Aisyah Humaira binti Muhammad Jafar, daerah asal PD. 103. Ananda Aufia Zahara binti Muhammad Al-Ghani, daerah asal PD Jaya. 104. Ananda Alia Najiba binti Muhammad Yahya, daerah asal PD. 105. Ananda Amila Shoriha binti Faisal, daerah asal PD. 106. Ananda Aminur Rizki binti Haji Abdullah Yakub, daerah asal Banda Aceh. 107. Ananda Rizki binti Zulfikar, daerah asal Biren. 108. Ananda Saputri binti Insinyur Nasri, daerah asal PD. 109. Ananda Anissa Abdillah binti Muhammad Ilyas, daerah asal PD Jaya. 110. Ananda Anissa Fajriya binti Fauzi SPD, daerah asal Biren. 111. Ananda Ashifah Az-Zahra binti Safrin Yusuf, daerah asal Biren. 112. Ananda Ashifah Ulhaq Al-Yusufi binti Nazaruddin SEMSC, daerah asal Aceh Timur. 113. Ananda Bunga Humaira binti Hasbi SPD, daerah asal PD. 114. Ananda Furul Aini binti Emnur, daerah asal Biren. 115. Ananda Cut Miftahul Jannah binti T. Jafarudin, daerah asal Aceh Utara. 116. Ananda Cut Syarifah Rahmi binti T. Ridwan, daerah asal PD. 117. Ananda Cut Wilda Mahira binti T. Rinaldi, daerah asal PD Jaya. 118. Ananda Cut Yasmin Alifia binti Munazar, daerah asal PD. 119. Ananda Dian Fazila binti Ilyas, daerah asal Biren. 120. Ananda Dilla Syazwina binti Zulfia, daerah asal Biren. 121. Ananda Dinda Mastura binti Rusdi SP, daerah asal Kabupaten PD Jaya. 122. Ananda Diniatul Akmalia binti Murzi, daerah asal Kabupaten PD. 123. Ananda Diva Ananda binti Fauzi, daerah asal Kabupaten Aceh Besar. 124. Ananda Era Fazira binti Musriadi, daerah asal Kabupaten Aceh Utara. 125. Ananda Faradila Umaira binti Ilham, daerah asal Kabupaten PD. 126. Ananda Fatia Salsabila binti MKD, daerah asal Kabupaten PD. 127. Ananda Faya Putri binti Firdaus, daerah asal Kabupaten PD Jaya. 128. Ananda Faizia Maulani Dewi binti Faisal, daerah asal Kabupaten Biren. 129. Ananda Viola Amelia Putri binti Ferry Gunawan, daerah asal Kabupaten PD Jaya. 130. Ananda Fikia Izza Maulina binti Taufik, daerah asal Kabupaten Biren. 131. Ananda Ferianil Hasna binti Tarmidi SPD, daerah asal PD Jaya. 132. Ananda Indira Ulfarizkia binti Muhammad, daerah asal PD. 133. Ananda Intan Fazatul Zuhra binti Ahmadi, daerah asal Luksil Maut. 134. Ananda Intan Maisura binti Fikri SPD, daerah asal PD Jaya. 135. Ananda Isratul Munira binti Munirwan, daerah asal PD Jaya. 136. Ananda Jauza Alia binti Hadi Sofyan, daerah asal PD Jaya.
137 Ananda Jazilatul Ihsan binti Irwansyah, daerah asal Pidie Jaya. 138 Ananda Lydia Khairuna binti Muhammad Nasir, daerah asal Aceh Tenggara. 139 Ananda Livia Nadira binti Ibrahim Mansyari, daerah asal Aceh Utara. 140 Ananda Maula Atika binti Jailani, daerah asal Pidie. 141 Ananda Maulidia Amanda binti Ahmadi Syahbudi, daerah asal Pidi. 142 Ananda Nada Salsabila binti Syafri Salam, daerah asal Pidi Jaya. 143 Ananda Nadia Talita binti Mahdi, daerah asal Lohok Sumawe. 144 Ananda Naya Salsabila binti Ridwan, daerah asal Pidi Jaya. 145 Ananda Nailul Askia binti Bahrusyah, daerah asal Pidi. 146 Ananda Naiza Humaira binti Basri, daerah asal Aceh Tengah. 147 Ananda Najirah binti Hanafiah, daerah asal Pidi Jaya. 148 Ananda Naurah Rayani binti Zailami SAG, daerah asal Biren.